Podelitev. Podelitev kolajne, ki so kajakaški, za ženskami in svetovni. Novo Svetovni, pokal, tekmovanju, slalomu. Medalje in priznanja, bosta merila, gospa Veronika, predsednica Veronika Slovenije. Ladies and gentlemen, the prizes of the medals will be presented by Mrs. Ushka Klakočar-Zubačić, the president of Podelitev Slovenia. U spremstvu gospoda Eva Terčelja, vodah ekipe Češke, vyklapaný na misteriously Podelitev, the captain of the Česká republika. Tretje mesto. Zadržena danes spotlight, third place, representing the London under Australia, Jessica in second place, and the silver medalist representing Slovenia. In na drugo mesto Eva Terčelj za Slovenijo, Eva Terčelj. I to tekmovalkam. Takže musíme říkat dneska nejlepší a nejrychlejší. First place, stále najboljším, nejchytřejší, representing Czech Republic. Prvo místo za Česko, prvná vítěz dnešního závodu České republika, Veronika Vojtova. Ladies and gentlemen, to our winner, please stand up and remove your hands for the national anthem of Česká republika. Prosím? Jo. Jest lewo mi